mina ngibhizi ngisubmit i-ID bengibhalela i-email bathi no indemnity ngiphinde ngisende i-ID mina kwazi kwawo August ngilwisana nempe yodwa ngazi ngaye ema-office kwathiwa no hayi i-ID ngasenda i-indemnity form yakhona so mangifunda-ke first semester ngina-funding yabo so ngifunda ngikhuthele yabo ngi-student esikhuthele ethi ngizoqeda so ngafunda first semester ngaphasa kahle I think ngathola distinction kuphela first semester phasa kahle sasafunda online kodwa futhi afunda first semester wamuhle kwancomeka yabo second semester usufika-ke vele ufika usunesithunzi per se yabo sekunabantu obaziyo yabo sunabantu influencer ndayonke ne-influencerana ngamanye amazwi so mangikhula-ke nalabantu laba ngiyolungisa-ke le ndaba yami efunding mayilunga kwavele kwangena izumbulu kwi-bank account yabo leyo so manje mangingena izumbulu ngisengiyuvisi ngiseresi ekhaya sesikhonzi it's over abayabazi it's over kuzabo so nabafethu kukhona umfethu engasuka naye esikhothi sifisa ndawonye lezi zinto lezi so sobabili sasinenkinga eyodwa because wayibuza mina kanti nami angazi ngazo ID so sobabili sinenkinga eyodwa sobabili si-influencer ngezinto ezibhedayo nje yabo so kwathi kulunga kimi ngamtshela nangathi no send iform wrong so naye wasenda-ke yakhe so manje sesiney'mali sobabili yabo leyo and sobabili siqhuqana ngey'nto ey'wrong yabo and then nokuzwana nabantu-ke so uba angazi kwenza kanjani nkosami kodwa sazwana nabantu abanodumo per se so nathi sabanodumo by association yabo so manje sekukhona lento yemali sekunodumo phinde kube nabantu besifazane so manje sethekwini nkosi yami manje-ke muno 1 no 2 u-3 akukho nzima ukuwuthola yabo so ngakho zonke lezi zinto seziphambi kwami nginemali ngiserese ngikhululekile ngenza one ngamanye amazwi ngazithokozisa ey'ntweni ey'wrong ngazithokozisa ematshwaleni yabo ngaphuza utshwala ekhaya kwazi ukuthi ngiyafunda yabo mina sengiphuza utshwala sengiyemjayivweni ngihamba ngiyojayiva because nemali izigoqala ngangiyifisa ngingenamali yabo ngithi ukube yabo and then manje imali isikhona so sengihamba siyenza lezi zinto nomfethu sibuye sifonelane ngikhumbula inkosi yami yabo kuba nemali eningi ungenagquzu ngelinye ilanga umfethu uyangifonela uthi kanjena yazi ngifuna ukuyothenga i-airtime asihambise eGateway ngithi mina sabi kabe ngithi hayi ngikasambi kabe yabo saqoka right sahamba sasabuye ebusuku sizothenga nje i-airtime yabo sawuzolazo sacela sesana kwema-restaurant thizeni yabo bese nge-airtime nje and then so ngakhula ngayithanda lezi zinto lezi ngathanda abantu besifazane njengoba bengisho and then ngadlala no-social media social media yadlaleka kami unemali ngeke niqambe uyadlaleka ngawudlala ngabambeka yabo into zomhlaba ngangu-professional khona yabo ngabambeka so ngokuya kwesikhathi nendlela yokukhuluma ngangumphesheya ngila eSouth Africa yabo ngangu-Hollywood eSouth Africa yabo yo my man you know what's happening my man what's popping dog so ngakhula ngajula nje kulezi zinto ezingajula khumbula urooms wami kwakumkhaya usanongoma ngaleso sikhathi manje ngiyafika ngithi yo my man ngibone enikeni ikhanda urooms urooms enikeni ikhanda ethi hayi le nsizwe yake yes so sakhula nje kanje akakhula njalo kwaba unyaka wami wokuphela lo wokuqala so first year ngawuqeda kanjalo
second year ngiyabuya still ngisana emadlana yabo le ya so ngisana leyo imali so ngize ngosho nje nomfethu ukuthi hayi siyoqhubeka la sigcine khona yabo sifaka ikhoma kahle kahle bese siyama sesibuya saqhubeka yabo and then safika saqhubeka and then kuyaqala ke nemfundo isiyehla yabo phakama into zomhlaba ezemfundo ziyehla engaqanga ngafela imodule yami yokuqala ngangajuluka angazi ukuthi ngizothini ekhaya ukuthi vele imodule kusiyaphi so ngaqala ngabona ukuthi yabo lento lena yangidemeja manje kodwa ngaqhubeka mangiqhubeka ngalento yami yokushela njalo ngaqhubeka ngishela njalo gcine ngishela umuntu ontombazane mangimshela ithi hayi asamse esontweni ngithi esontweni kodwa ngoba vele ngizama ukucosha ama point asami sifike sihambe sesontweni masesontweni ngiviki lokuqala esikonzweni mangiya ngihlangane nontombazana ongichaza kangcono kunalo ngimemile yabo so manje sengiyela ukuyobona loya angisayeli lo ngimemile and then ngiye ngokuya gcine sekuyinto ejwayelekile nje ukuthi hayi ngiyesontweni ngamaSunday yabo and then mangiqhubeka njalo ngiya gcine amanye amavesi ugcine wabamba subconscious wabamba and then kwavalwa isikole second year lo first semester usuphelile zavalwa izikole ngahamba ngabuyela eScots ekhaya mase ngiseScots ekhaya ngiyaqanga ngihlaselwa amaphupho manje yabo so amaphupho angiphupha mhlambe isitimela esihle yabo sihle lesitimela sakhazimula ngime ngaphandle mina yabo abantu babhizi bamatasa badlula abanye kancane kube ngathi umuntu uyaphaphama bese yangena esitimeleni yabo siyaqhubeka sibe matasa umunye ephaphama engena esitimeleni bese isitimela sifike sivala mhlawumbe kuvala umnyango mase kuvala umnyango kuvele kushintsha isibhakabhaka sibe bovu bengathi ukuqhamuka izilwane amabhubesi aseyasidla kube kubi bese ngiyavuka ngithi no hayi lama nightmare lawo phinde ngilala mhlawumbe ngiphupha ihotel lihle likhandwe ngegolide la khazimula abantu kancane bayangena bese kuyavalwa mase kuvalwa kuvele kube bovu isibhakabhaka kunethi ilanga libe mnyama libe blue kube kubi ngaqala ngajula ngathi ngiyakhumbula khona ivesi lakhulunywa laphayana ngokubhubha komhlaba thizeni yabo ngaqala ngajula ngithatha ifoni yami ngidlala social media ngithi ngiyangena kuthiwa Jesus is coming back ngithi hayi ufunani manje lezi zinto kwifoni yami yabo ngiphume ku-Instagram ngidlala ku-TikTok are you ready for the coming of the Lord ngithi hayi no hey ngijule kule ndaba ngihambe ngiyobuza iBhayibheli gogo onalo iBhayibheli iphamisa umatrasi nabazogoga yonke into ishuthe kwakumatrasi le ufuna i-birth certificate ngaphansi kwamatrasi ngibuza ukuthi awuna iBhayibheli hayi elidonse ngaphansi kwamatrasi enginike ngiqale ngifunde mangifunda ngiyaqala yabo ngiyacosha amavesi ngapha nangapha ngithi inje le ndaba ngifunda incwadi yesambulo hayi ngishaye phansi ngithi angiqondi lutho la ngivale ngibuyele kwaGenesis ngithi mhlawumbe kumele ngihambe ngeorder yabo ukuthi Genesis mhlawumbe ngizoyiqonda ngibuyele kwaGenesis ngiyibambe kuthi okay in the beginning ngithi ya sihamba kahle ke manje ngithi kufika ku chapter 3 ayiphinde futhi ngishaye phansi ngilivale ngithi hayi inkosi fike ngithi ngibambe lento yokufast le ngithi ngikhomba ukuthi khona into okuthiwa ukufast ngibambe lento yokufast angikhali inkosi ngeke nakho amaphupha angihlasela ngifunda iRevelation angiqondi ngifunda uGenesis angiqondi khuluma nami yabo and then mangikhuluma ngiyakhuluma ngivula iBhayibheli ngiqale ngifunde ama-4 Gospels Matthew Luke John ngiqale ngifunde ngibona ukuthi Jesu ukhuluma kanje yabo bona ukuthi abafundi bakhe babenza kanje ngilande nayo bese ngelinye ilanga ngihlale phansi ngilibeke la iBhayibheli lami ngithi no ngibe honest ngithi Nkosi no ngiyayibona lento yakho iyiqiniso le yabo kodwa mina ngisazithandela into zami nje ngisazobuyela ngiyojiva ngisazobuyela ngeyintombeni zami ngisazobuyela nakhona ngikhuluma kanje ngisakhuluma yo Jesus yabo yo Jesus I see this thing dog yabo but dog I still want to go have fun dog I'm still young dog ngakusasa ngalivula iBhayibheli
Ivesi lokuqala ngalibona ayilasho like friendship with the world is enmity with God. Ngajula ngalivala fast ngibeka esayidini. Ngathi kulungile ngadlala imovie yami. Ngabuka imovie yami. Ngalivula futhi ngayibuka. Friendship with the world is enmity with God. Ngalivala ngaqhubeka ngabuka imovie yami. Kusasa ngalithatha futhi ngalivula. Yathi uthanda umhlaba. Wasanothando lomhlaba enhlizweni. Akanalo uthando lababa. Ngalibuka futhi ngavala ngathi hayi. Nase liba personal kangale le Bible. Lakhuluma ngaba manje ugcina sibuka oMateyu noJohn. Kwangase kuno Isa manje la ngaphakathi ngiyabona. Ayisiqhubeke. Ase no yazini it's fine. Ngiyasurrender Nkosi. Ngangisekamereni lapho. Athi hayi Nkosi it's fine ngiyasurrender. Mangibuyela nje lapha esikoleni ngizojula ezweni lakho yabo. Hayi okay. Ngibuyeke ngangisasema emahlelweni kodwa leso sikhathi yabo. So mangibuya ke lana isengaqala ngiserious manje ngifunda iBhayibheli. Babona abantu engicaphuna amavesi lapha mama ngisho sikhuluma. Ngiyasho ngicaphuna amavesi lapha ngathi lapha yana bengifunda ngadideka. Awungichazele kabanzi yabo ebesho ukuthi nabayabazi. Umunye isikhuluma lapha yana sikhuluma kwa indaba yaFaro noNkulunkulu. Ethi uNkulunkulu akulihard in the heart of Pharaoh yabo. Umunye wabuza wathi manje uNkulunkulu uyawacontrola yini ama emotion. Ayiwafika umuntu ubhuti lo ubhuti engangibukela kuye yabo kulela sonto oyibhuti othandekiwe evula inkonzo ngomkhuleko yabo zonke lezo zinto ayebembuze egroupini ethi no iBhayibheli ungalinterpreta ngendlela elifika ngayo kuwe yabo angifike ngithi ayi angiyizwa kahle lena angazi lutho nje ngomyalezo ngalezo sikhathi yabo ngithi ayi angiyizwa kahle lena manje phela bakuthi ngi-interpreta ngendlela yami noma ngi-interprete ngeyakhe noma ngi-interprete ngeyakhe truth kunendida phela manje yabo kanti uNkulunkulu akayona indida. Kodwa ngithi hayi it's fine ngoba ngibukela kuye lensizwa le. Indala ngami, indala enkolweni. It's fine. Ngiqhubeke ngafika manje khuluma nezilimi yabo. Khulekwa ngezilimi. Angisho ngiyawafisa ke nami la. Ngimbuza ngoba udade ngazi ngambuza ngathi ulevel balo. It's level bawo Christu lo yabo kufuna ukufika kule level. Ngifuna ukufika la esho ukuthi no isuke enhlizweni yabo inhliziyo ngathi iyavutha ngisho ukuthi right ngithatha ama notes kozami ngithi right yabo tell me more esho ukuthi no akumele uyikhandele kumele isuke enhlizweni ngisho ukuthi okay uzwa kahle ngibhala ama notes ayiqhubeke lento ezilimi ngiyifisa Nkosi yami njalo uma kubizwa altar call ekuthandazwe ngezilimi ngithi okay aseyeza nawami yabo ngithi asezodropa nawami ngihlale ngilindile lapha under expectation ngithi ayeza ayilotho kuphela isevisi ayingaze ngadumala impela ngathi hayi Nkosi mhlawumbe inkinga yimi yabo mhlawumbe Nkosi khona la ngithabambeke khona cela ungikhanyisele mhlawumbe indlela because manje lento iyangiphuba yabo ayikhambe isikhathi fellowship nabafowethu yabo engangizwana nabo ngaleso sikhathi ababe amaChristu bathi baba Kristu. So sakhuluma ngiyabuza ngithi hayi madoda ngeke phela. Yini la ilimi singayitholi? Mhlawumbe inkinga ikuthina ngoba nana ningikhulumi nyanazi. Ngiyanibheka masikhuleka la. Awuyikhulumi nawe yabo kusho mhlawumbe inkinga kimi nawe. Asixoxisane sihlale phansi. Hayi naye wangitshela ukuthi hayi yazofika. Inhliziyo izoduma yabo ngisho ukuthi hayi it's fine. Hayi siqhubeka engahlala phansi neBhayibheli la. Ngifunde ngiqhubeke iBhayibheli ngiyakhuleka ngiyafasta uma ngwazi wangibuza ukuthi ngijahe iziphi izibusiso lezi ngokufasta njalo asho ukuthi indoda khona izinto ezingidedayo la ngidingaziqondeke yabo and then ngelinye ilanga ke engihamba nabafowethu ngisawuyo njalo ngingakhohlwa ngisawuyo my dog yabo ngiyahamba endleleni siye egarage asifike egarage sasothenga inyama ngalezo ikhathi yabo cause siyafika egarage so yo dog this Genesis thing man yangidida mina engibiza uPrajama ngangazi uPrajama leso sikhathi ngibuza ukuthi hey madoda nikhulumani ngichaza ukuthi no man dog you see there's a scripture man I'm not understanding it man ayo uPrajama ngimbone edideka ethi yakuphi le ndoda ayibona edideka no Prajama kusayifakela amacici ami ngithi cut ngislice neshiya lana bese ngithi ya ngiyabona uJohn amshwayesho ukuthi hayi le paradox le ndoda ikhuluma iscript uqhweka kanje hey wami athi hayi
kuthiwa ngisebenzi washo nje aphimise wathi kuthiwa ngisebenzi bengizohlala phansi nani manje ngisehofisini yabo ayithi hayi ayikho inkinga mkhonzi awusathi siphuma sihleli ngaphandle awacisha ugesi asabona ujama eqhamuka nothulitha wekhokhe wahlala phansi nathi manje ekhanda ngasho sezofuna inyama yethu ke sizothi asimhlebulele ithi yawazi labaqhibi kodwa ufika nesiphuzo uchuthela inyawo awufike kubhuti ujame ehlale phansi nathi ethi hayi ngoba ugesi usuhambile abakwazi ukuqhubeka besebenze because isystem iyacisha so usenesikhathi singahlala sikhuluma yabo ngisho ukuthi hayi ayikho inkinga sihlale phansi sikahamba namafethu abawu2 uVictor Nqubana bese kwakuyimo sithathu sihlale phansi emasihlala phansi uBrajama wavele ngibuza ukuthi kahle kahle niyakholwa noma ni ongibuza yena ngithi uyakholwa ithi mawuthi uyakholwa uchaza ukuthini ngisibida hayi umbuzo wakhe angidida futhi awungiphindele mhlawumbe ithi zini uyasonta yabo ithi mawuthi uyasonta uchaza ukuthini ngathi hayi uyamkholwa uJesu Kristu washo ukuthi angiyamkholwa sengithi okay ayingithi ngikhipha isandla ngiyamkhawula ngavela ngibuka kabi ngathi hayi it's fine dog you see it's no bad blood dog ayisasihlala phansi wakhipha ifoni yakhe wathi asambe ntsela ku Revelation athi zisuka nje indoda evelithi nje sekwisabhulo singayiqala into enje yabo eyisuke selapha wahlala lapha kwama7 churches leso sikhathi nganga-understand ukuthi ama7 churches wafika lapha athi 1 2 3 4 5 6 7 wathi thina su7 wathi wachaza manje angi-understand because yabo lento ukuthi uyavuma nje because umuntu uhleli nani ayingisi ukuthi ngiyakuzwa bese ethi yabo njengoba abantwana ilokho engakukhumbula ethi yabo njengoba abantwana ba-Israyeli bakhishwa uMose eGibhithe basiwa kwi-Promised Land futhi nathi njengo-Israyeli wesimoya kumele kube khona ozosikhipha emhlabeni esisezweni lesithembiso ayingayibamba le ngathi no ngiyayibona lo ishoyo le ngathi lena ngiyayibona mase wasethi ngasethi ukhona you know it wathi ayukhona ngithi uba ethi ayukhona ngithi uphi ethi ayukhona ithi kulungile ayiwabuya ugesi sahlukana I think sahlukana ongathatha inamba ongathatha lutho sahlukana ingaqhubeka mina ngashona edolweni ngakhuleka ngendaba yami ngakhuleka bese ke kwaba nesigameke esenzeka lapha enkonzweni yabo kusho ukuthi kwakuyi-youth event kwakuyi-youth event yabo ngifika ngihappy under expectation ku-youth event yathi iqala inkonzo kwavele waqhoma ipiyano athi hayibo amanga ngabukana nomfethu lengihle naye sabukana sathi mhlawumbe ba-connect ifone wrong yabo sabukana yasho ibane qonqonqonqon wangena omunye wangena ngevosho wathi can you feel it athi hayibo bikonzweni kanti lezi zinto ngizazi ngisalapha phela yabo manje masisezilana ngiyadideka mina washawa can you feel it sabukana nomfethu sabona abantu bethi yabo kathi no ngikhontesha amanzi manje la ngeke phela iscripture sacaca kimi ngisifunda ngisekhaya ukuthi ubudlelwane nomhlaba ibisitha noNkulunkulu lokho yabo so ngeke ngadeda ngathi hayi ngiyabonga babe bengibuza ukuthi awusezi ngithi hayi ngiyabonga yabo bethi awusezi ngithi hayi ngiyabonga and then kwaba youth event ngafika futhi ngakhona mase ngibuyela angazi niyayazi lento ukuthi mohlele endaweni enukayo awuzi ukuthi uyanuka unless uzophume bese musubuya futhi uthi yini lento enuka la yabo kade ubuhleli khona zonke lezo sikhathi wena yabo so ngaphuma yabo ngayeka amaviki ambalo kuya ngathi sengiya ngasho ukuthi hayi kwenzakalani manje yabo ngisikithi ngibona okunye ngabikithi ngibona okunye ngathi hayi bengihlala sonke lesikhathi athi bekuyiphupho nje ukuthi ngizoya ezulwini la ekhaya yabo ngadeda ngathi ngisaqhela engathola i-call yafona ring phone ring angikuxola hello it's ukhuluma noBrajama ne ngithi mina hayi ncesi wrong number ngivale ifoni ibeke yabo ifoni futhi uyivalelani ifoni ngithi mina ngimazi uBrajama kushuthi wrong number
It's hayi ndoda yimi sahlangana nawe lapha egarage. Inamba yakho ngiyithathe kulo mfethu ubuhamba naye siphinde sahlangana nje. Ngathi okay sengakubona siyakubona. Saxoxisana. Wangimema enkonzweni. Wathi angizwe enkonzweni ngoLwesithathu. Ngisho ngaleso sikhathi ngangu-deputy we-home cell ngaleso sikhathi. Bo-deputy sihlalo kanje we-home cell. Ngisho ukuthi hayi ngo-Wednesday angiphumeleli sine-home cell la yabo. Wasithi hayi okay asambe ngesonto. Okay isonto is fine ngizofika. Ayifiki isonto ade ngangigqoke lo phaca Nkosi yami nesikhindi namacici ami ikepisi yabo libheke esayidini ikhathi yami efresh ya ngasho ukuthi hayi sabangena skip eside yabo ngathi sabangena ngithi siyabangena ngalando obeluzi futhi bakaForces ithi hayi siyabangena ngiyangena nobeluzi ngikhiphela isandla so sub dog ithi what's up dog Awuphendwa ade kwathi God bless kanje yabo ngangena ngahlala phansi sakhulumisana ke yabo sakhulumisana ngembhalo yabo ngangibuza ezinye izinto ngangaziqondi ezinye izinto ngangiphendula nami ngizama yabo ukuthi no ngiyalifunda iBhayibheli yabo hayi kuphela ngazi lutho yabo ngene sengiphendula nakangangibuzanga Ngithi uMatewu ungichazile lapho sengifuna ukuveza ukuthi ngiyalifunda ithi uMatewu ungichazile bengibuza ngoZakhariya ithi uMatewu ungichazile yazi lapha evuma uMelusi Nkosi ethi ngiyakuzwa manje lapha ya ayisifike enkonzweni masifike enkonzweni sise bambalwa yabo hlangane nobo Brakey yabo Bra Joshua ya nobo Brabel I think no Brasi ngikukhumbula Brasi actually manje uyangizwa siphelile iservice siyakhuluma manje ngikhuluma noBrakey wayengisupport Nkosi yami ngisafika yabo mana ungiphi ukukhuluma nami naye uthi ya dog ngiyakuzwa yabo uthi ya my G ngithi yabo wena sozwana mina nawe sozwana hey wafika uBrasi uthi kutheni ubiza abazalwane ngezinja Ngisabathe ngiyachaza ukuthi no angidelele konje lokukhuluma ukuthi no musu ubiza abazalwane ngezinja hayi yaqhubeka ke indaba yabo ngabo umuntu ojwayele uyayo ngokuya and then ngahlala phansi ngashona edolweni ngafasta ngakhona ngasho ukuthi hayi ke Nkosi la yabo ngangazi ukuthi Thumi khona into ethi umyalezo ngangazi zonke lezo zinto ama-church ikulinge ngangakwazi ngangisawo my ngashona edolweni ngisho ngikhuleka Nkosi ngibiza uNkulunkulu ngodoke ngikhuleka ngithi inkosi nginalo ibandla sengitholile lana understand lutho nga-honest understand lutho ngizwe 2S uyatyper kuthiwa ama-keyboard ayengekho ngaleso sikhathi kodwa u-S2 uyatyper khona zonke ngithi ngizwe 2S2 uyatyper uRuth 2 uyatyper kodwa angiboni ma-laptop kodwa kuyatyper angiqondi lutho ngisho kodwa Nkosi bakuthi la ngikhona ngoba ngibeke uwe Nkosi ngithi nje ngibekele uphawu olulodwa nje Nkosi ngizohlala yabo ngiye futhi ngiye ngokuya usakwaya kwinkonzo unga-understand lutho ayinokuthi mhlawumbe into eyindida ngoba nje iBhayibheli yabo ifundwa ngendlela ehlukile la ekhaya yabo so wajwayele nje wena ukuthi nje I know the plans I have for you yabo wazi the Lord is my shepherd manje aqalwa lana kukhulunywa indaba zoma-typer kuthiwa le ama-tabernacle yabo Feast of the Tabernacles i-parallela to the book of Joshua is the parallel of the book of Ephesians ngangayiqondi zonke lezo zinto ngaleso sikhathi yabo manje ngahlala phansi nawe yabo sambe nawe ngobusa Nkosi then ngakhuleka Nkosi ngasho ukuthi Nkosi angiqondi ngama-types kodwa Nkosi mawuthi icebo lakho ukuthi ngibe lapho makuthi Nkosi lana ngizoya kwi-rapture because i-rapture ngangiyazi ngama-hymn yabo uzothi ayazi kuthiwa khona into kuzoya i-rapture qhutshwana ngisho ukuthi ayangazi kodwa ya uNkulunkulu uzobuya kwakuthiwa uJesu uzobuya uzokhala icilongo uvule kusibhakabhaka yabo bese uJesu ayavela uthatha ibandla lakhe bese abasalayo bayabhubha yabo ngazi ukuthi lokho i-rapture isokholeka Nkosi ngeke 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 i-rapture
Athi inkosi makuthi ngila ngibekwe uwe inkosi. It's fine, ngiphe nje uphawu uzohlala, yabo. And then as ngikhuleka, ngiyakhuleka ngisho ukuthi inkosi azingikhalela i-home cooked meal.